Ebyona bikorirwe omuchayi cha Favored Church district ya Ntungamo. Bishop Ramage na tukwasa owa Favored Evangelistic Ministries niwe abirayibembiremo ogarza oku. Ebindi bintu ebihiroyo harimo entandikwa za business, emfaras ebikoresa by'amashomero n'ebindi benshi. Business This is a business you can do minus hiring some room to work from there. No genda abantu barabara ngo batega Yuziri babombi tobeine niyo bagamba ngo ijo meisho gira karaba ku wahabwa. Ndi kansara wabarema ahabwego mborra yitosho. Ninsima mbana kusima bishop ogwo wayimerera kakora ekintu echo mutano wonders and marvelous. Maze magargo ya yayereka ngo n'abandi barebereho kugira ngo abarema bamanywe kandi bongere kugira no kundwa no garuka kugira kuba kuzo musosiyete n'abandi nahabweco ni insima mukanyowe karema na hamya John yayemero mbantu bona nyona Mr. Wakabare ya buriyo mwe yamuhereze mutwaro 20 cash nindaga rubare sub county ni insima bishop ahabwo mukorogweri izoba oguyatkorram kandi ni musima na ni soksim nyewe nko muntu yampereza umufarasi nangwa nanyineho no mukazi nawe no murema nawe yamuho umufarasi yagaraka ampereza na transport mwene mukama nyenda ngo amumukisha. I have never seen tinkareba go mukoro nkogweri izogu bishop yakora abwabarema erizona rokushemererwa no kusima imbabazi nibwe namanyangwa abarema ntukijikwa ruhangara bero muhereza we Pastor Rameki yatweta twariya nawe twanywa nawe twashemererwa nawe afite gishoke kandi mashine gitekosebwa amashanyarazi agitugaburijwa go kugira ngo ostamaho ubenho wapanga business kwerekana mobile business nahabweco ngenda kutwara umugisha muhango munonga okumusima kandi no kubasa kwataraho abandi barema abiyahereza imifarasi kandi abandi akabahereza nangwa abamabe yanahereza imifarasi yanabahereza n'amashuka hamwe n'abarangiti. Bishop Ramage natwaza yonje kushobora abaci ebyona abikozere shonga bwenki nyenzere ngungiro kinatuma ngaro zo muntu utari kwibasa ningo yino burema ha mubiri gwe nabo kuba engaro za nyenzi kwata maganye ngatambura nani ngo kuhori otyo ababu araba abuare ambatungo buyambi bamwe bakabari bashomesa bamwe bakabari ba graduates bine degrees bamwe bakamba batambura mbashomwe mu senior 6 n'ahandi ecababireho tabarashitire karuru tabarashabire mu kibabeho bakimuka bareba cyabaho batachiplaningire batachiganye bareba cyabaho abantabine nimwe mwashabwa obutosha okereza abatine nyenda kwigo muka yawe haba ine cyo kubasa gukora wo kihurire abantu nitakarungi byo kutamu embebo yawe jaraka mwenye kuba bateka ha misho na mukama naiza kukomecha babere mikono babere cyo kubasa akwa nabo nabantu nkiwe ogarza okukubena kutambura mutwe ogwenu kugirango sow a seed in the life of orphans and people with disabilities narshi sigensigo omagara genfuzi hamwe n'abantu abarukutura n'oburema toje tuburenjiki no basabta yamba abantu bona konkano basa kuyamba y'umuntu na mukama komuje. Our TV West ndisenyomo Gideon.